Ndabashimye bene data, Imana ibahereze umugisha. Mwe turi kumwe kuri urubuga mwiri vuga butumwa dukomeje kubwira amahanga ko Yesu agira neza. Mu minsi ishize nabaganije ko atari byiza gufatwa n'imivumo ahubwo wafatwa n'Imana. Mbaganiza ko atari byiza gufatwa n'imikasiro ahubwo wafatwa n'abakozi b'Imana. Turagarutse rero ngo turebe ikindi kintu kimwe gishobora gutuma umuntu abona kaga kandi nyamara katarateganijwe n'Imana. Ngiye kuvuga akaga katateganijwe n'Imana ahubwo akaga umuntu yizanira. Aribyo nabaganije ngo iyo udafashwe iyo wanze gufatwa n'Imana, iyo wanze gufatwa n'umwuka, iyo wanze gufatwa na Yesu, ufatwa na Satani n'ingabo ze nta bindi. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 32. Haravuze ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka turemera Imana yo kutuye imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cy'Egiputa tutazi icyo yabaye. Aroni arababwira ati mukatura impeta z'izahabu ziri ku matwi yanyu n'iy'abagore banyu n'ay'abahungu banyu no kuy'abakobwa banyu muzinzanire. Abarizarema mu Imana ntabwo mbatinza, nashakaga kubaganiza ngo Imana muyiburira he kwari yibarinze, kwari yibabeshejeho. Iyo muvuga ko idahari kwari yo yatumye uramuka, iyo uvuga ko idahari kwari yo yabanye nawe mu minsi iri imbere. Iyo Mana uvuga ko idahari kwari yo yatumye ubona umugabo, iyo uvuga ko idahari kwari yo yatumye ubona aho ucururiza. Iyo Mana uvuga ko utabona kwari yikurinze impanuka. Iyo Mana uvuga ko utabona kwari yo yatumye covid itaguhitana. Iyo Mana kwari yo mwambukanye inyanja. Iyo Mana udatambira uvuga ko itakwitayeho kwari yo yatumye baguhagurukira ariko ikabakurinda. Kwari yo yatumye abaguhagurukiye batagushiraho barishatse. Yosefu iyo Mana uvuga utabona kwari yo yasibye ugobo bari bagucukuriye. Iyo Mana uvuga utabona kwari yo yagukijije abagore bari bashaka kukugerekaho icyaha. Ndavuga yemwe abavuga ngo Imana irihe, irahari, iracari ya Mana. Uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Muyiburira he kwari yibagaburira, muyiburira he kwari yibambitse, muyiburira he kwari yibarinze ibyorezo, muyiburira he kwari yituma abandi bagenda wowe ugasigara, muyiburira he kwari yo yatumye ubona amanota ku ishuri. Iyi Mana uvuga wabuze kwari yo yaguteyeho izo nyama. Kuvuga ko wayibuze ikaba yarakwimitse ngo ube umushumba, kuvuga ukavuga ko utayibona ikaguha n'iby'abandi batagira. Uravuga uti iyo Mana irahari ahubwo cunga neza ejo utazasanga ingaruka zo kuvuga ko ntayo kandi hari. Ejo utazasanga ibiguteraniyeho ikagukina ku mubyimba. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Aroni yabanye n'Imana. Kuwa mbere bakubita inkoni hasi ibikeri birazamuka, abona iyo Mana. Kuwa kabiri bakubita inkoni mu ruzi ruhinduka amaraso. Aroni ahahagaze, Aroni yarameze nkawe. Mbonye Aroni yaramaze ibintu wabonye ukavuka Irodebari kwa Makiri, ukaburenzi Burayi utarabona ko Imana iri kumwe nawe. Ahandi waje nihe? Ahasigaye ni kuzimu naho ahandi yarakwakugejeje. Tuza ca bugufi uzumfashe dushima Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo uyiburira he kwari yo yakurinze. Aroni agendana nayo, Farawo abirukaho. Bageze ku nyanja, Imana ibwira Aroni iti murebe inyuma, ikura inziga ku magare. Aroni ahari. Aroni yambukira ahumutse arahabona. Ageze hakurya Miriyamu araririmba. Aroni ahari. Bageze imbere gatoya, urakoze mwana, ibaha manu bararya. Aroni ahari. Hepfo gatoya ibaha amazi yavana mu rutare. Aroni ahari. Aroni ahari. Aroni ahari. Ihamagara Mose ngo baje kuvugana. Aroni ahari.
ibakiza amahanga yari abahagurukiye. Aroni ahari, ndavuga Aroni we yaragiye, ariko ni wowe wasigaye. Urimo uravuga ngo irihe? Uyiburira he kwihari? Uyiburira he ko ariyo yagukuye mu nzu y'imbohe ejo bundi? Se ejo bundi utashe? Uyiburira he ko ariyo yagukuye mu bitaro bikuru? Uyiburira he? Uyiburira he ko ariyo ikurinze nubwo warwaye indwara zita ubana n'ubwandu, ariko kuriho ireba urabona ufite amataye. Hari n'abantu rutabatarwaye. Iyo ni Imana. Iryo pfufu ubona hano kubera umwami, abishaka wananuka. Ako ico gituza ubona n'ukubera Imana. Urwo rubyaro, reba urwo rubyaro rwa n'ukubera Imana. Abandi babuze nakamwe n'ukubera Imana. Uyiburira he? Aroni we uyiburira he? Aroni uyiburira he? Ako kazi n'ukubera Imana. Uti nakamakeya, yabanje akamakeya ngo izaguhe nakandi. Utumugora aranduka aragutuka, ariko azihana guhindukirira. Uti singira imyenda yo kwambara, wambaye kamwe ariko ejo uzambara iyindi. Uti nkora akazi kizamu nta mana mbona. Uhari nka Moridekayi kandi uzahava nawe winjire mu biro. Aho Moridekayi yabaye umuzamu niho yabereye n'umwami. Mwambabarira niho yabereye n'uwa kabiri ku mwami. Aho Yosefu yafungiwe niho yabereye uwa kabiri ku mwami. Aho Mose yagiriye mu kato niho yakomereye. Aho Dawidi yaragiye intama niho yabereye n'umwami. Wareka uri ko hari ibyiringiro. Iyo mana uyiburira he? Kwari yibanye nawe kwizamu kandi ko atari ko bizaba kwizahagukura. Ndagira ngo tuje gusenga Imana tuvizira ikosa abantu benshi bari gukora. Hari ikosa abantu benshi bari gukora, ngo nta mana ihari, ngo ntayo, ngo iyihaba, ngo ibintu biba byabaye. Ariko naho itangira ry'umuntu ryaba ribi, ariko iherezo ry'umuntu ryaba ryiza. Mu mateka y'Imana iyo uzakomera utangira nabi ariko ugasoza neza. Haleluya. Watangiye nabi ariko uzasoza neza. Wicibwa intege n'ibiri mu rugendo. Mose yatangiye nabi, Yosefu yatangiye nabi, Paulo yatangiye nabi, Petero yatangiye nabi, aje kuroba ntazibone. Esteri yatangiye nabi, Rusi yatangiye nabi, na Yesu yatangiye nabi. Yatangiye ari guhunga, ariko arangiza ubu n'umwami. Wivuga ko idaharira hari, ahubwo yikomezeho. Ejo ibiguteraniraho nibiza bizasanga uri kumwe n'Imana. Alafe ngo Aroni agera ku munsi Mose yagiye, ageze ku munsi Mose yagiye, uyiburira he kwihari? Ubwo kandi Imana yari iri kwandikira Aroni impapuro iri kuziha Mose, iti umbwirira Aroni ngo izabana nawe, umbwirira Aroni ngo uzakomera, umbwirira Aroni ngo inzu yawe ni y'abatambyi, umbwirira Aroni umva ukunda Imana idukunda. Imana iri muri umbwirira Aroni, ibi ubimpera Aroni, nimugerayo umvugishiriza Aroni. Imana iti unsuhuriza Aroni, naho Aroni ngo nta mana ihari. Bamuteraniyeho jambo nyamukuru, wayiburiye he kwihari? Ko ari yagukije abaguteraniyeho n'ejo bundi. Aravuga ngo ntayo mbona. Bati turemera iyindi noneho. Arema iyindi. Yemwe abaremye iyindi, iyabakijije izabakubita. Izindi ni muzireke. Abari bari kurema izindi muzireke. Iracari ya mana. Dusoza ngo arema ikigirwamana, ngo bakikubita imbere. Bibagirwa yabakuye ku nyanja, bibagirwa yabakuriye amazi mu rutare, bibagirwa yabambitse, bibagirwa yabarinze mu gihe cyo gupfa, bibagirwa yabarinze muri jenoside, bibagirwa yabarinze ku rugamba, bibagirwa yabarinze turi, bibagirwa yabarinze bari Burayi, bibagirwa yabarinze covid, bibagirwa yabarinze sida, bibagirwa yabarinze impanuka. Barema iyindi. Kuremye iyindi yayindura yishirahe. Kuremye iyindi yayindura yishirahe. Reka tugume ku Mana. Akimara kuyirema Mose baramanutse, asanga bacyubarariye. Imana ifata umwanzuro avuga ngo umuntu wese waremye iyindi Mana, umuntu wese waremye iyindi Mana
yewe wigeze ukizwa ukagwa we waremye iyindi haguruka ukomezanye na ya mana. Yewe wigeze asenga akagwa we haguruka waremye iyindi kandi ya yindi yakurinze igihari. Yewe wahanuraga ukagwa we have waremye iyindi kandi yavuganaga nawe igihari. Yewe uwubatse insengero wamara ukagwa have waremye iyindi iyo wubakiye iracahari. Imana ifata cya kigirwamana iramubwira ngo nibakibete bagishigishemo igikoma, ibashiriramo agasukari kitwa ubumara. Iyo waremye uzayinywa, utarayinywa ndi kukubwira ngo ya yindi yakuremye iracahari, iyakurinze iracahari. Amen, amena, 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 iracahari. Ijya yari iri ku nyanja bari ukomezanya witataba ejo ugeze aha ngo ejo ugeze aha ngo birindutse aha ngo yibaye mbi ngo ntikiri Imana ngo aha ntayo ngo wabirinduka ngo washinga indi ngo wafunda indi ngo wahamagara indi ngo wagira indende ngo wagira ingari ngo wafatiye epfo ngo wafatiye ruguru ngo wafatiye hirya. Kada ni umusongo ugukubize iracyari y'Imana. Akantu gatumye ngugarura iracyari y'Imana kandi iri kukwandikira. Urebye indi ya yindi wasenze yari gufitiye amakuru yari yayahaye Mose. Dore ngizi impapuro yari yandikiye Mose. Niyo mpamvu nkubwiye ubutumwa ngo wireme indi, komezanya niya mbere, komezanya niyaremye inyanja n'amasoko, komezanya niya guhaye akazi, komezanya niya iri kumwe nawe ku rugamba, komezanya niya iri kumwe nawe imbere ya Farawo, komezanya niya banye nawe nyoko yakujugunye mu kato, komezanya niya banye nawe Rusi we umaze gupfa kareka guha Bowazi, komezanya niya banye nawe Moridekayi bagushingiye igiti kakibashiraho, komezanya niya banye nawe Aburahamu we iguhaye Isaka kandi ushaje, komezanya niya banye nawe Dawidi we Eliya wivuga ngo ni usigaye wenyine, komezanya niya banye nawe uwo ni Yezebeli yabanye nawe yakuntumyeho ngo ntureme iyindi itazayikubetera mu gikoma, ahubwo komezanya niyo ariyo igendana nawe. Data wa twese uri mu ijuru, nsengeye abantu bari baremye iyindi, nsengeye abantu bari babuze iya mbere, nsengeye abantu bari babuze ivuga bikaba, nsengeye abantu bari babuze itegeka bigakomera, nsengeye abantu amakuba ateraniyeho bakarema iyindi itari ya yindi. Droze vaigone. Nsengeye abantu babuze icyo babwira imivumo yari ibasatiye, nsengeye abantu babuze icyo babwira ibibahagurukiye, nsengeye abantu babuze icyo babwira ababagambanira, nsengeye abantu babuze icyo babwira ubukene bubasatiye. Mbasengeye mbingingira ngo bareke kurema indi, kuko iyo yabaremye iri mu ijuru, iriho iha Mose ubutumwa, iriho yandikira Mose ku bisate by'amabuye, iriho yandikira Munezero ku mpapuro ngo abahanurire ko ikiri y'Imana kandi ko nubwo itangira ari ribi ariko iherezo rizaba ryiza. Mbyambaje nizeye ko bagarutse kuyo bahozeho. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Nongeye gusengera kandi n'abatarakira Imana nyakuri, abo igaburira batayisenga, abiha akazi batayisenga, abishiriraho amapeti batayisenze, abikorera ubukwe batayisenze, abigaburira batayisenze, ndabasengeye nabo ngo bayisenge bayakire, maze abaguye n'abatarakizwa bayakirire hamwe, kandi natwe tugihagaze ngo twirinde tutagwa, dukomezanye nawe waturinze ibihise, uturinda n'ibyo duhagazemo n'ibiri imbere, wowe dukomezanyije nawe uzabiturinda. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Kontakte ni 0786868232. Turacyari kumwe kwizo nomero. Izi ni inshamake, ibindi ni mu nda y'umwuka tuzabivugana. Murakoze cyane.